main gai waseyani. Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema main gai waseyani. Radio Bulan Dovata mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema main gai waseyani.
Ana radio mbulando vatar to mai beba kamaro tektuko ni ave kiandar to mai dalan talitunga ni na nonda I wasining ono vata na kavini kua na lawa na sion do moni na kavini vakarombo kandendai na katolu sanga vulkandu ni singa ni vulamachi sandona kana to tolo tiko ni tosu ni ngona sanda da vatalitunga ngona woti ni singa ni vulamachi be kimdo me vitindo sa da vatalitunga ngona matai ni singa ni vuloi pereli wakanuni vinaka tikani ni ndona vulavo vinaka vikianda na vulavongo vakanuni vinaka talitunga ni dasa rele suva talitiko na tik buni ambaki mayango sanda mai adavongo sa mai adava talitunga na katolu ni vula vakanuni vinaka ni tosa vinaka keditiko na itubutuba nda tuba na mai ni tik buni ambaki vakanuni vinaka ni ndau ilutua tiko ni tubutuba ni tavidavanga engaravitiko se mani vinga na vanua o ni ndau sema tiko mai kiena kina radio mbulando vata nduindi tiko na singa ndui na ngauna i enda wakabina ka tiko ni tiko indua na vata karawa ni nda mai veronga di ndoma tiko kina nda mai sema tiko kina se mania sei wara davanga o ni sema tiko mai kina wakanuni bina ka tiko ko suret kam ni menda na vetoma ni tiko ani na nonde wasining ono vata na kavini wakarombo kandendai na gele ke dabasar tiko na vitu na kaloko nonda programo ni kua vida tiko na ulutanga lelevu ko na numa menda na gai mai ve wasi tiko kina ko suret tiko mani
gona non da vata vata. Senga walenga ni neto na ndau benga rabitiko ani na radio Bulando Vata na usutu leo tiko ni kena mai tomani tiko na benga ravi na neto ndo dungi ana tiko na benga ravi na non da vata vatongo se na non da wasiningo na vatongo o ya me roninda ndo mai bewa se taka na be ulu tangalili wiso so mbeka na ka o nindao senga ni rawa ni na wasea na be vata tali so ndola tu na radio Bulando Vata mo ni na wasea mai kina rawa ni wala ngā mai senga ni kena ki mena ki la saravura se o dhe wala tiko mai ni wala ngā mai viki tō a iau una buninda kua se o ratu pedeli na novo na na iadha e wakaanga takatiko e na Facebook se na Messenger o ia na Pax Mails na novo raunio ni wala talanga mai bua se vi tale matakimbau ni wala talanga bua ke wakai tu e sona ulutanga mbeka se sona nomu ni waktataro o ni seng ni vinakata me kila wura me tōna kila tinga i o nina vinakata mena mai vewa se takiani se mai veital no takiani dola tu na wata ni radio Bulando Vata ina veisinga ke rando sanga tiko e na ni ringo me tomani tiko na nonda programo Vata e na vea kawi ni moni tike na wakarombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko wakarua tale ke wakai tiko e sona ulutango ni vinakata me nando mai vewa se tiko ni kina se nando veital no kina dola tu na radio Bulando Vata ninge veitartaranga mai sasi vitangona tolu e na tinika tolu na miniti e kawitiko ni wakarombuka viki tau e na Tomba Livongo San Francisco, California totoka tunan raki da wakabinibinaka tikina ya na totoka ni raki dina ngani sana vanua rere wakila tiko mbeka na raki suasua e na ngonongo se kuko tiko na dhangi se ton rani singa se mani wakadava i o suretika mni tamai vito mani tiko mandangayani e na nonde wasi ni ngona Vata e na kawini wakarombuka dindai ni mbula vinaka.
Eu tô voando a caminhar.
Endona mate kuniti wale wabekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mena bayatini corona nini bunua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matembo na hepatitis B. Ongoli wabekenda na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngadha se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Na wakani sema sote ni kani wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 52 ono vitu wa 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemundo bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kovati. Sa lemo na kemundo tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, karek. Da wala may way. Oi, dosa ito ni kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Dako na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nonda biti ke ngasini buli paulange reki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemundo mai viti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nungu chisu nungu banua. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu ve kemundo e California. Wei mamani rua na kavi kena tolu ena singalebu ni lotilebu wei kemando ibiti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Senga, esan dondi na marau kena voge vinglebu wakila. Wala? Kesa mani kadhibi na nongumbula kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo ma mundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nungu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawa nga nindu na nungu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, ena kena ituku-tuku mataylalay. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vatamay. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngay waseyan. Nalo magu membaletiko
tokana I tawi sero ia mai kauta tiko ani wakayaona nanda wakana nanu saki usambuli dhoko and ndona I tawi sere ka sa mbala usaranga ona ndanga me rongo da tali tiko and mbio liwa ni radio mbula ndua wata kenda wakeke mnina senga isema wo tiko mai kena ndua tali na nonde wasining ona and kawini kua ke wakao ni senga isema wo tiko mai se mbara tiko nio ni tali taka se ndua na like na ni to page sen ni to iwola mata kera tionga kera ninga ndua tokana like gai wasia tiko yani na nanda wata ngo na radio mbulando wata ki tau tiko talitunga na Instagram ka wakata talitunga kena na YouTube channel o na radio mbulando wata watongo rua sanga bula ka walu na miniti me wana ka loko waka nuni winaka tiko virto na dhurbo and sota ni Hong Kong Sevens and moni madha ngor to me tiko butiko na to mataini gito na mbongi ke waka ni dhalata na mbongi ni scroll sombu tiko yani beauty yani na live na mbongi na nonreto sota kerto na timini Samoa to toka sara na nonreto ngito na mbongi vi bole kati toka na kai kanda sa wakanuni tiko kina ni na vinaka dhake na kai na kavini kua bongi ni kua o sureti kemni ni nana makitali tiko mai na ngai live tali tiko ngani na radio mbulando wata na kena saravi tiko se na nonreto wakumuri tiko na nonda dhorbo na sota ni Hong Kong Sevens kavini kua ngona ni tungo na California Duindi tiko na ngona o bambota ni sana rauni o ninge dhaka tiko ani kina ase vidana kaloko vikim do se mani ase burabura dava o ni se matiko me kina o ya ni viki towe California ni votiko walu na miniti me dio na kaloko e na mbongi ni kua erto na sota tiko kina ke na timi ni Canada o tia non tiko karuni gito e na mbongi ni kua and ni botoka e ruasanga buluka tolu na miniti me rua na kaloko and na mataka 1:37 a.m. Mataka ni mataka ni gena na magitalitunga mikina ngito wararaso ya bambota ni na dana wakamurir to talitunga na sota kerto na timi ni Argentina ya ni boleh ketoka boy rusang bulka tol na miniti me rua na kaloko na mataka ni mataka erto na sota sena bongi lebu ni ko erto na sota tiko kina timi ni Argentina ya na ni botoka walu na miniti me dio na kaloko erto na sota tiko kina timi ni Canada ya na gitu e rua na bongi ni ko ninga sema tinga mai kina radio mbulando wata na live tiko ni kina na nonreto gitu rua ngo ninga na mai tinga mai kina o sere tikamni na sema tiko mai ngosi ke mnina ngai sema bo mai and sibatoka na vai na vana miniti na kavini kua rongo di tiko kina na non tu wasininga ona kartovi to koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force songa na ulutanga mena mai waseitunga yani waksawi tiko yani ka biba kongeti talitunga vi mnina ndo sema tiko mai kina radio mbulando wata membala tunga na COVID-19 o ya ni sibi na va na tini na miniti na kavini kua ninge na makitiko mai kina sa watongo rusanga bulu ka 5 na miniti me wana ka loko waka nuni venaka tiko yani oti ni singa ni bulu machi matai tiko ni singa ni bulu epireli waka nuni venaka na vuku ni veitavi so sa tuwani tiko menangaravi na singa ni kua se na moni madhango se na vula vongo ve kimundo me viti waka nuni venaka tiko yani ka ubia waka mbula talitunga ve yada watu ni tu ni mbula venaka ve ngana vono ni sema tiko me kina na kavini kua wakatelanga kina ve niksa seru wakula ve kimundo ke de sara na sema tiko mai ngori mai serene wakanuni venaka talitunga ni vikim dombula venaka mare da lalanga vesi senga telanga ngula da vitiko na serengora tu meli toranga da wakanuni venaka talitunga yani se venga na vanua o ni sema tiko mai kina o bia wakambula talitunga vikim ni na kimni ke de sara na venga ravi tiko na vevono ni venga ravi so kelele vutu Amerika na mai daka na caregiving le weekend da la komai sanda mai teko busartunga na daka na caregiving sena venga ravitiko birna tambangase ka wakatang lakino irna tambangone kar kelando kilito mai weekenda o irna loki ke o irna special needs sa mai ndo talitunga na tambana ni venga ravio ya ka sa mai to sa talitunga na wili ni tokeira venga ravitiko be irna special needs se senga ni tubinaka na tubakini non rambula ko na
lewe sama venga rapitu kina ka waka nunu vena ka tiko ani ana ka vini koa ni tosa vena ka tiko na venga ravi ka ninda na venga rapitu nga ana matan re. Dombula vena ka na sema sartiko mai Engilandi ana ka vini koa mbula vena ka Kelly Levi o bambota Kelly mbula vena ka o bambota ni sana rei mbongi lewu tumbe ka viki mdo mai sana gori waka nunu vena ka te ani viki mdo Kelly Levi kina nomini matavu vale vena ka na sema tiko mai kina radio mbulando vata and I kapi vinaka ni wakarombo kandendai.
Isando umbul binaka. Dosen kay to kimai, endo binaka to banggara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana mga biti. Kito rongoda, nito kay kendo na stonda ulit taki kenda to kakana.
Iyo na Fiji Cover Store. E toka saranga iliungori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kaute viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga ngona kareng ngona binakadina. Ngay ndolobo talangango na nondato boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boila loma. Wei kemani mai Pennsylvania kina veibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu wadi orua vitu viwa vitu ono se vandu lima tolu saiba vitu viwa rua vitu tolu se email kina fijicoverstorepa@gmail.com. Andra na buke ene kena somi na nomu libo seneges kita urani buke iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Radio Mbulando Vata, me kauti kenda vata mai. My segment is...
Era radio bulan dua watar to mai veva kamaro tektiko ni avi kianda na ilawa ni na Tewa Prince mai mo siti au kota mai kina nangona ni sa watongo e tolu e vito na miniti me vana kaloko e ka vitiko ni vakaromboka vikitau e California na ka tolu sanga vulu kandua ni singa ni vula mati lewu sara na tuku le lewu enda mai rongo ave tiko e na madha mandangango e na madha mandangango ia na noa mai vakarongo kina ka roniu kaya ni na tonga italikina na iwala ni tuku ni ngona na ponoli bongo Amerika te buru tu vakumbeka seng manten you se vakasama taksara yo ukila i Amerika mandanga sana mai tonga itoka kina na the Donald Trump presidenti vakadengo Donald Trump na tuku ni venga unai sen na vonoli vongo Amerika na nona sama imbeitaki ndua sama imbeitaki o tia kartu sange paka artu sandua batakina na grand jury ni avalandino koya ka sana mai sang tukuni se madalango na ngona dawa sana ngai tekubu kina na bilewai me sana tokina na keni totongi ya na kanga nda turaratiko ni o koe sange mataine presidenti na vonoli vongo Amerika me imbeitaki na ndua na dala sena criminal charges ko ia kai kina ni wakai rongo na vonoli vongo Amerika na madha o mandanga ngo ia nange waka samataka ni sa votonga ngo vida na bula baleta na January na mbaki katuma ia sana mai dhava kina na ikavani mbaki ni termongo se na nona vingarai biboli mai o presidenti Joe Biden. Nona matai ni term ndakila keditiko ni na velu taki Amerika ya ro ni ruotiko dona presidenti rawa ni na velu taki tiko mai me ruo na term dona term ya vane mbaki matai tiko ni nona term o president Joe Biden go mena la kidava tiko ni ka ruo sanga bulu kandu ni singa ni bulu January ni mbaki mayongo ruo nondolu ruo sanga bulu kalima. Ya ngonongo sa tu tali tiko kina iditio kina ngo na presidenti baka dihango president Donald Trump tiko no koe me na sanga tale koe sa sanga takatali tiko koe me na tora tale ni tuto baka presidenti na ngone la kidava kina na term ngo se na nona velu taki na presidenti ngo Joe Biden ya lewa sartiko na kena vital noa gai na kai totukuna tiko na Republicans and dinanga ni matini ngau na desangi rongo kina ni tuku no President Donald Trump ni o na didi tale o na tu tali tiko na vending dingi katarava membaleta na tutu baka presidenti ertoa lewo berto na Republicans erto sanga ni andua vata ke koya erto sanga ni tali taka erto sanga talenga ni mani oti merto bakaritak sarmai na loman rito ni erto sanga ni dua vata ke na nona sana ana pakarita katala ni Donald Trump ni na didi tali koe se mena tu tali mena membaleta na ituto baka presidenti ia o tia sanga tiko nga mani tekabu campaign tiko mai se savuno tiko mai na governor mai Florida ni o koe sana dua tiko baka mero sana ngai tu tiko raungoro BCCV tiko raungoro BCCV taka tiko ni tutu mero na velu taki na party ni Republicans around rongo ia nangona sa mai yado kina na sanda mai rongo ni tukutuku na noa ni sa mai bita ki Donald Trump and andua na dhala levus na criminal charges tukuni ni tolu sanga bulu bakandua 30 counts related to business fraud ya mandanga na kai sembertale ni serto bakadi utamai na matabele wai gosenge duanga ia tukuni ni nangone sa mai bakarita ki kina na no sarungo di kina na no dia ngani vida tiko na singa ya vida beka na madha na no da sarungo tiko mai ni sana beta ki tiko Donald Trump karto sana ge baka tiko berto na grand jury ya na no na kai sangai ndaredango ni orto keve na Republicans erto sa tu baka merto sa toko ni Donald Trump tiko orto toko ni tiko orto ni sanga ni dondonu na bika me yadongo baka me lasa tiko biao presidenti former vice president Mike Pence ni toko no koya charging the former president is a disservice to the country that will only divide people further ya na kai toko no koya ndinanga
Senga ni sonangona and the rongoada na nonando wakatarungi o koe ni senga ni dua wata ki Trump senga ni talitaka na vekaya wakabimbina vekaya ayado and baki sawoti sen baki roa sawoti na ngona sangai Presidente kina Joe Biden di nangani leo nangona do rongoada ni do interview taki o Mike Pence do tukuni tinga ko kila baka it doesn't really say it yo ke baka da rongodi ko enda na torarao ni ko sa senga ni talita ki Trump gosa tukuno ko senga ni do wata ke na vika samu ave tikongo ko nga anda sana baka murieti ko baka boleka baleta ni tukuni ni rao ni lebu na yababala ke baka mani lebu tali na kisi ana bita ki tiko kina o Donald Trump so ngana ka menda na waka murieti ko na itukutuku and vivo no so and tiko kina gai waka bimbi tiko ni kila ni matini tungo Amerika matini tu roni da kai koko tiko se matini tu lebu ndu mbeka I na burubura and tiko kina go ni vivo no kedenga ve matini tu kedera tiko ya babala se mani waka daba na karela kuduru mer na reitunga mai be Amerika ko ya bimbi kina menda na wakamureti kuna vika tiko Amerika ngona matangango sami tiko kia sana bitiko kina na Donald Trump ni wala tuku ni venga una me baleti Amerika ni okoa senge mataini presidenti ka samai mai bitaki nandua na dhala lebu bango sena criminal charges me bitaki kina ka na rauni na vile o itakia watiko samai vandono na kaloko and radio mbulando vata vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini koa Sereti kamni ke bakau ni singai sama tiko mai wakandua wakambibi ve kemando wa Ingilandi bulvinaka Kelly Levi ke ritunga dona like ke raunio ninge waseti ko yani na nonda wata watongo na radio mbulando vata do makasara vinaka wakalevu na do veto ko ni tiko mai ve kemni na do sama tiko mai na ve singa na nonde wasiningo na vata de ve kavi mai na tolu ke na vitu na kaloko serka taravango na ve wakambula tiko ani kina ve wakawasaki Andy Victoria nimbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatanga kina ve chochi suluka nimbula vinaka sema sara tiko mai yadata dombula vinaka tale wakanduni vinaka tiko ani ve kimdo mai na 5 TV Road mai Kinoya wakambula tali tengani ve vili mai na Batikota nimbula vinaka wakambula tiko koe ve samu yaleala wakambula tali tengani ve mera kumbuambola mbula vinaka sista wakanduni vinaka tiko ani ve kimdo na kavini kua senga talani ngule thavitiki na Owen Offa vinaka na sema tiko mai na matini tuo tonga mbula vinaka dombula wakanduni vinaka tiko ni totoka tali tungana raki ve kimdo mai asanangori wakambula tali tengani ve vili mai na Batikota ni mbula vinaka via vena numi tiko vili mai na ve kimdo kede sarna tavalena na vubale na yale ala mai lo toka vinaka na sema tiko mai mbula vinaka randini ana tuivanga wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo mai Ronald Park wakatalaki na vitevi tavasu nimbula vinaka na sema tiko mai na kavini kua via wakambula tiko te vita ve Leini Irinale Lemeki Blood Litia Etuate wat ki kimdo kede sara mai na solo imba dombula vinaka na turanga na baramba tobundo sema tiko mai na kavini kua wakambula talitunga yani ve kimdo na matubali ni Kelly Levi mai Englandi sengatalani ngole davitiki na mareda lalanga vesi mai serne ke ratu meli turanga da unitaka ni mbula vinaka tiko ni rongo vinaka tiko yani na bioliva ni radio kavini wakarombo kandendai
Toki nungu tati kina hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko en donaka. Mea dhaba ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na neito matu babale mana matire bakyo. Sakambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Witartar mai kina taliboni 527 ono bituba 5 sesikobana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Bula binaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Yo lay ukutaka bakatotolo, ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Eseni nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marualima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Weitartara sarani kina nabani telefoni 125 saiba vitutolu 5 ene kena itukutuku matalelai. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani.
Programo Worotaki Mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio Mulondonga to San Francisco, Mekoti Kenta Patamai. Ini bula vinaka wiki mnina sengai sema bauti ko mai kena dua tale na nonde wasini ngauna and a radio mbulando vata and a kavini wakarombu kendendayo Kikamni, Vakanuni Vinaka Tukani, Semani Ving and Avanoni, Samatikomekina and a Kavini Koa, Semani Tavidavanga and Garavitiko, Nutakane, Tosavinakatiko, Na Kenagaravitiko Nitavi Vakambi Mitiko on the Vili New and a very long new Kede Sara and the Vili New Tikokina and a Kavini Koa. Wasini Gonongo, with the Tungana Minitingo, no Vital Notikinkina, Suna Wasetiko and in the week I saw Mevakana, non to Vitokoni in Regional Pacific Islander Task Force. Going to Nisongo, Kando Ngumatua and a non-Garabitiko, or Kanda Nangole Maina was a Pacifica, Kanda Sama Vakitiko, and a Vanua Livongo America, Natonga Samoa, Vakatala Kinabikenda to Naviti, or to my Guam, na Marshallese, and goes on Matanitu lalai kanda sa ngole mainda sa maitu and abano livongo America kanda baka binibinaka tiko kena Regional Pacific Islander Task Force non-rito vito koni na non-ritondo nanumi kanda tiko na ngole mai kanda sa mai baka tiko and abano livongo America dona ka erto ngumatua takatiko na kena buna udi tiko yani sena nonda na kena wakasabu tiko yani ni tukutuku me rawa ni na wakararama tikikina da wakaungeti tiko kina ka me menda kila talitunga na bibo no eso e rawan inda lako kina menda laki kunia na bibo ke so na matangali bibo ke and ngandrepa bakalibu ya na vida na minitingo au na bia wasenga yani na bekar to ngandrepa me mai wase yani member leta tiko na COVID-19 and the kila ke tiko ni sa mai dava tiko na emergency kona nona baka toka na state ngo California me emergency na kena mai veito vitiko se na state of emergency na kena mai veito vitiko na COVID-19 me adava na me tiko mai nango na veito abi me kena wakasama takatiko ngo and ronondolu tinikadhiwa and katinka vitu ni singa ni vula machi asa mai songo kia kina na veito seaki le usar na bono ni dhaka mai songo ka ndrendre kina na veito seaki ndrendre na dhaka anda satu sartunga kina vakundewi vale Yana state of emergency, tikubu mai vaya, o tia sangai songo kede na vika kede. Tikubu benga mai na vidanga na bononi takadako tia sala kutiko samani bakaro ni daka sa songo kede saranga na state. Yana state of emergency, mai dava tiko, and e katini kavitu ni singa ni vulo February ngai na mbakiungo. Tolu na mbaki, na kena baka muritiko mai na state of emergency o yana, vibaka ro kede sara, endo mbitu tiko mai na state artona viliutaki ana matinitu ka mai ngai nronro sombo mai ki na ve tambana kede sara rabenga rabi mai bekenda na lueni vanua na kai libu sara kabinaka uroni kai libu na kabinaka mai bure mai na kena lako mai na COVID-19 libu sara na kake kai ndarida wakati tombo ia samidhaba tiko na bula February ni katin kavitu ni singa ia na dinanga ni vakana state of emergency mai na matani tu se na federal and sembera se lako tingango member leta na COVID-19 na gele ki dhaba tiko na bula Mei ni ambaki ngo ia and vida na ka erto kere tiko mai na tambanongo na Regional Pacific Islander Task Force mendana waka na numi tuk ngā kena mendana waka ungeti tuk ngā kena o kenda na waka bibi tungo be kenda mandana kawito ke me waka ni ngo na nondo tō wata o kenda tō andua o yake waka ni ndana lako yani and walimbula se na ngandrevi tuk ngā mendana ndara tiko na umbi ni mata se na mask lepo na wanua kila sawa tike na kena lava ki tiko sena kena ndombi tuku mene bakaro menda baka umbi ni mata na bibo no iso enda lako kena na bondo na basi sena train via na public transportation na ngonongo sa senga ningan drevi menda nandar tiko na umbi ni mata sange baka tau saranga ki be kenda yandua dina nga ke baka ni ngole ni balimbula sena nursing home na bibo no era baka tiko kena ser na nonra tiko na tambangase se so era satu bi mati tu na nursing home de kila ke tiko ana vivo no eso esa
wakabi au e sana patunga ia na lawa se ne wakaroa e na bibano ia menda na ndaramaka na iumbi ni mata se na mask. Ia na kai na kakina ni lebu na bano bango e ndange lako ni kina ke wakamdanga nda lako nda lelo rai bebu ni wai walimbula nda lako ani ke baka e tiko ni na mo mask se senga erto na lisuli nga vi ko indua na ka sabsabando na ka vo mona lindara na e walimbula se bebu ni wai se na bano ni le lo reikina ya indua ngana kaya e o bambuta sana senga tiko ni na otirawa ndo tale na ka na kena non reto be bakongeti tuknga be baka na numi tuknga mai menda na bulu tinga da nguma tu tinga na bulu na hand sanitizer me kawabu ki tinga ni sembera mandanga na COVID-19 indo na kango kirundo vital no taka bakalebu yo mandanga i vale ondo be bakongeti kena verto na verona ngoni vale na hand sanitizer e rawa bakambi na ngongo sa bakarawa te kitu na be bono ai so enda lako kina e sa voli te kitunga se sa tu bakarawa tu na hand sanitizer yo sona bono enda lakina e senga ninda na kune rau kina na hand sanitizer binaka me mona kouta wabu ki te ngā batiki ko endu ai go endo na hand sanitizer na kai tali kina na ngonongo baleta ni klasar sa levu na kena i vuki e radakava mai se creativity na kena wakarota ki mai na hand sanitizer me rau ninda kouta wabu ki tu endu ngo wakatunga na spray Dange spray tak nga banda bulu dua ya dua tale e va tokango so lebu sar na bandu enda lako kina e satu talanga kina na kena vangora ni ko bakalilinga tongana no mukato walilinga tonga vangona no mbeki ko tawabo kitu sanda lako tu sing ninda lom lang tak ndona kai ya Onu itaka ni na wake tingona nonda waka sama ninda sana waka menda na river biti ko me sana tana waka sama taka tiko na bibu no keden da lako kina da senga tu ni kila na mate e tau wira tu na tu kina se wira rabi lako ya ki tu kina au do tuko na waka lebu waka biti ko e na nonda lako ya ni ke waka menda durian en dono na bano na katumba ni kondo lava na katumba sin kila tu e vida na rau na tamata e rando lava tiko na katumba ratara tiko na katumba ya na dua na singa se na nomu lako dake se sirosombo na kamba se na mo bondo ina liva na nomu tambaka na waksa rimba ya e nda senga tu ni kila o ko e tambaka tu ia e bulu mai se senga tobi mati tu se senga kona kawai ando dono menda me sana tiunga na nonda waka sama which is why it's a good idea menda lako abo kiti kunda kota tiunga na nonda hand sanitizer ia ando na ka cannot go without the hand sanitizer. Na so ngana kalalai e toki retu ngā mai na Pacific Islander Task Force menda mai waka na numitiko kine awa kamisan na nonda i waka rau sarto ngā nimbula na visinga yandua baleta ninda senga tuni kila na be mati so e tua woki do talanga na ka e tobe waka na numitiko mai kina Beba kongeti tiko kina na tambana nimbula o ia menda lako yani da leidula ke baka enda sa dhula oti wera ni tambangase tukuni tiko ke baka o sa dhula oti mai na kamada na nomu booster shot sa toro oti na booster and tiko na matai ni dhula ka rua o kila ni bunga weekenda enda sa dhula wakandua wakarua sangai tiko na booster shot oti a sangai lako tala mi indua tale tukuni tiko ni o sanga tingo mi un reta daki mai tukuni tiko ke baka o sa booster shot oti Bakambimbi ke baka sa tiko na yambaki ni mbula mai na 5 bulu laka dhake e rawa me sa oti ono na bula e rawa ni o sali dhula tale e na the second booster shot na kai tukuni tiko baka puni wai na katalangai bina kakina ngonongoa ni o ira talangana ngoa ni sa rawa ni radhula tiko e na idhula ni tatarovi ni COVID-19 o kila ni Okay lah tiko so era sember tinga ni rawa ni radhula na ngonongo sera riva mbiti nga sera kila itu nga non rava kasama mer sana komentanga ni dhula yo ndo kai ni o kenda itu kenda nga non tanga lala ni ding sera ni ndo era ni na vaka sorara te kenda menda da ka vendo na ka okay la talanga ni so sa
bakai sa seng serangan ni rawa ni rabi so takana lomandra sena non raba kasama era sa kuasar tunga ya resindra ni bisa non rai reseng serangan ni bia dula sale ki bakabuna seranga kila na non rabi imbiu baleta ni rabi indui tutu tu mai viti o koe ka senga ni dula sa ngole mai o koe ka sa dula si sa dula oti baleta ni saro ni bela kai ki sala ko mikina sangai tuku ni tuku ani medakna dula ve koe ka tuku mai viti ya baleta ko ka tuku mai viti nona bakasama si sa deitunga nona rai na nona bakana nanu keve au senga ni dula baleta ni senga ni kavinaka ya sa bakabuna sartonga kina na bimbiu ya so e va sartu ya konga ya entanto ilewati na nona bula ia na nonda vena numiti ngā wakate ki Canada undo waka samataka ke waka ulakunda na vanua o ke la ni lewu na mbada se umbada tiku mantanga o iau sa nandara tiku ngā na nongo mask baleta ni una numira tali na kena vo era tiko ya da senga tuninda kila de sotal ngā vira na tu ya kena vo sa wasta ki babalangi compromised immune system wakar sa rau na kena tu vira na mbada Oroni ka eu in dubi ira ka rau tuna kena tubi o nambada nga indua ngana mbada la komai sa koe nga ya senga ni mbera sa na tubi o talinga koe eu sa ndunga ngaro ni tunga kina yo de senga ni kilande na so ke wakanda na senga ni nda tatango mai ki menda tango mai ki kenda nda na numira talinga rau ni na leiba ka lenga sara na non rambula o ya na vuna erto Beba ka ungeti tuku ngā mai kena, beba ka na numi tuku mai kena na Pacific Islander Task Force, menda na ngumatua tuku ngā na kena baka muriti ko na velawa i so, ka rawa ni na tango maki Canada, rau ni na ve maroro i tuku kena. Ngoni wasini ngona, mai vei toko ni tuku kena na Pacific and Regional, Pacific Islander Task Force, and a radio bulandua bata. Sasi batangona vai, na rusanga bulu ka 5 miniti, ve wakambula tuku hani ve kimdo ke ve sarna sema tuku mai ne kavini kua ni mbula vinaka Jimmy Matana Tambu. Vinaka wakalewa na sema tuku mai, mbula vinaka Katie Mere, vinaka na sema tuku mai ne kavini kua, mbula vinaka Penny Sokini, wakatala kina ve Melimbola ndombula vinaka seni langa kalimbiu vinaka wakalewu na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve Serra Tivuya wakanuni vinaka tiko ani ve kimdo na city level San Francisco to toka na nraki ni kua mbula vinaka Talamani wakanuni vinaka tiko ani ni tosa vinaka tiko na wakambula mai vale ni marro tiko na mbula wakatala kina ve Terry Tuimanu vinaka na sema tiko mai mbula vinaka Lena thank you for tuning in. Please share our page. Bula vinaka Anna Rose Hoyt, vinaka wakalewu na sema tiko mai, na kavini kua, kauna viava kambula talitinga, vikimdo na sema tiko mai, na 5 TV Road. Bula vinaka Talei, bula vinaka Rup, bula vinaka Nate Ki Junior. Wakanuni vinaka tigani vikimdo na kavini kua. Yes,
Tambah kurang
nongu chisu nongu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando mbulu binaka. Dosen kay toki mai? Endo binaka do bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay ligori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareng ngona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. We kemani mai Pennsylvania, kena vevo no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bula Duavata. Wait alone te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promover na bana kaloka na vika vili tu city and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiwiti Amerika. Paista kita guna nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai ni tu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bebu ke bagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiba dua liwa ono. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ana radio mbulan dua vatar to mai vakaitavi tikone a weekenda na Rescue Brothers. Tobe vakamaro taktikani na nonde wasini ngona na kavini vakarambuka ndendai katolu sanga vulu kandua ni singa ni vulu machi samai dava tali tiko ndo tale na vula and singa ni kua vakanuni venaka tikoyani and vivo no eso ni sema tiko mekina kiraitunga kisinge mateni ngono ni sema bo mekina ndonga na like ninge wasia tali tunga yani na nonda bata batongo na radio mbulan dua vata rautalngani ni murike mai na Instagram ka wakatal nga kina na YouTube channel na ken tosa daki tinga na wili ni nomanindo sema tiko mai se ni wili ni leo ni vanua na itoke ra sema ra tiko mai kina nonda wata watongo na ken vinaka tiko kina tosa daki tali tinga kina na wakatangende ni vengarabi baleta indua na bibu ke levo o ni wakaidora tiko mai na nomani vito koni nomanindo vito koni mai kina nonda wata watongo na kena usutu tiko ngo me baleta nga na kena sangai tinga me rawa nindo mai waka sabuitiko yani na itukutuku wakatititi ko yani na tuk-tuk so may nabitambane so Roniukaya ni dina ni keto tiko inongo Amerika California ya ena be toto watatu ke na be bono ke de sara na be kainda la ko duruma tiko ni mbiu mai na nanda banua da samai sasangambula ena do tale na banua bo do tale na matani tubo ele bona kai na be toto wata ke de tu na kainda la ki enda la so taba da la ko duruma ya ndona ka au baka binu bina ka tiko kina baka lebu kanda kalonga te kina baka lebu kenda na itoke inda mai lako mai Amerika kanda mai roni kanda mai tau ia vumbeke ani California ni ongoindo na banua endo e wakarau te kikina na ka membaliti kenda na ngole mai na be be matani tu taliso kanda ngole mai menda mai sasangambula ina vono livongo Amerika roni ka endui ke baka menda la ko mai nda mai sasanga senda mai to ya vu California ge baka toto bata takatale menda la ko nda la ko mai vitin dali baka dali sasanga to ya vu na ndo tale na state endui sarva ke levu e rawa na mai to ya vu ina vono livongo California baleta ni roni ka e dola tu e bakarau taki tu na be ka ke de sarve ke anda na ngole mai menda mai tau yabo ndona ka e baka ngata ki kina baka levu na wata watongo na radio mbulando wata o ya bira na songo so kara samai budini ka samai tostiko na nondra be bengarabi we ke anda na ngole mai na vi mateni tu tali so na tambana ni mbula waka bimbitiko ko wasia tiko ni ana Regional Pacific Islander Task Force. E ndua tale na songo ka artu sana mo ibito ko ni tale tunga yani na kia na didi wakitiko na Radio Mbulando wata se na venga ravitiko yani na nonda wata watongo o ya na SF Hep B free sen SF hepatitis B kalanda sando ronga da wetitu na mationgo na hepatitis B go ni kabaka senga ni garabi senga ni da dhula e na kena dhula ni tatarobi e rauni na laki wakabuna sara na roni ka na mate ni ngadhangadhai o wakataronga tiko ndona nungu tokani na vida na singa saoti na dhaba manda na wakabiti ni liva baleta na ke wakai senga ni garauni senga ni garavi na kena sabi tubi mai sen kena toba indua na hepatitis B e rawa ni na laki tubi koe sara na liver cancer. Ia na liver cancer o te au sange sangati ko miu wataronga miu kunemada se dhava sarmanda na wakaviti ni liver. Ia o te au sange wakasamataka o sandoronga de tu kilanda tumbu thaki tiku mai o sandoronga de tundo tani miu dhaka mena tambana nimbulai. Au sange ndo wakasamataka ni sange tumbu thaki mau doronga de tiku na ngadanga na mati ni ngadangada. Au sange wakasamtaka ndia koembakango na liver cancer na mati ni ngadangada vikimto na sema tiko mai ne kavini kua ngono nda wata na dhava manda na wakaviti ni liver cancer sena liver na dhava manda na wakaviti ni liver ia kona na mati ngo na hepatitis B kalani nda sandoronga da talitunga mena nanda vanua ia mai kunei vikenda na ngole mai na wasa Pasifika ni toso daki sartiko tolo sartiko na kia na toso ni wili ni weekenda na ngole mena was Pasifika ka samai tu weekenda tiko na hepatitis B koia e to samai budini kia ndona songo go ka wakatoka itiko na SF Hep B free SF
hepatitis B, free, and Bay Area se napanongo, ka nakai totoka kinongo andina ni wakatamba kindua na nonreto na benga ravitiko na SF Hep B free weekenda na itokei kanda wakaitiko tiko na bonongo na Bay Area California ia nakai totoka kinongo ni mai wase tiko ani na keni tukutuku e rawa ni oni na laki wakayanga takatalinga raw talinga ni oni laki binaka kina la soli wakasama tiko bikimni oni sama tiko mai na vivo no taliso na vi matinitu taliso na vi sibur nga o ni se matiko mai kina hepatitis B na kena Wenga rabi se na kena songo mai tau ia butiko ngo kartona mai tabuodi tiko endo na campaign se na kena mai na wuna udi tiko ani na hepatitis B na dava menda na dakava i wena bono menda na lako kina me rauni na laki dhula se menda na laki test laki bakandi kebi mandanga bakabuni wai e rawa sara na nonda na laki bakandi kebi se na test ni hepatitis B e tukuni ni 5 walenga na miniti au sembera niu bakilango o sembera niu le test kina ia tukuni tiko ngorto mbita tinga mani tukutuku mena mai wasi tiko yani ana radio mbulando vata ni na tabodi tiko na campaign ni hepatitis B free and ena wakarombu ka mayongo na ikavitu ni singa ya mana tini kandua ena mataka kina tini karona singa levu ka rambeka ni na lakindua tiko mekina na nonda live mena laki wakasabu itiko ni kina na kena tabodi tiko na hepatitis B free campaign ngo na Bay Area ko ngau tukonea e rao talanga ni oni se amatiko mai se mania se burubura da ngau ni na liki se amatiko me kina se oni ndau se amatiko me kina ka me soli baka sa amatiko ni vikim ni na beka na mai do rakitiko me mbaleta na mationgo na hepatitis B ko ia na baka durtiko na madha wakatu mai rangai ndo se tiko ani na kena baka mataila lai rara sara na kena baka ndikebi se mendango le ani ndalaki testaki and hepatitis B o tia sange tiko talangana ke ni dhula au wakambauta ni senga tiko ni somi ni dhula ni tatarobi ni hepatitis B free kene tuku matela lai ni sema tunga mai kena radio mbulando vata San Francisco me kouti kenda vata mai sa watongo itini na miniti me 5 na kaloko ena kavi vinaka ni wakarombo kendendai vinaka na sema tiko mai singa vako na kitiko vikimdo mai nonda vakanuinu vinaka tiko yani ni totoka na nraki tale vadapto na nraki mai kinoya en mataka ni kua kela singe mataka kento vi sivitingo singa lebu kento vi sivitiko en 5 na yaua vakanuinu vinaka tiko yani vikimdo o sureti kemni ke vakao ni lata na nonrovi talanoa o tupea wata ke ingasi ni wili paulange reti ni scroll sombu e tiko talangani na Radio Mbulando vata ngo San Francisco Radio Mbulando vata Facebook page tiko talangani kina na nonroa vi talanoa na rua e na noa ka rovi talanoa talanga kina na yada ni singa na kena nduindui tiko na singa na nonda wakathana na singa e na via sana nduindui ni sana mai viti ya singa vako naki tiko vike mndo mai nonda waka nuni vinaka tiko yani ni tosa vinaka tiko na waka rau singa vako naki wakarawai na dhavamanda na imbalimbali ni wakarawai ni kua vikito wakarombuka na dhavamanda na imbalimbali ni wakarombuka ko ia usiriti ke mnini ngai scroll sombu moni rangoada na nonrove talanoa watonga idhio na mniti me 5 na kaloko mbula vinaka inoke ngarau wambuta sema tiko mai Australia na kavi ni kua wakambula tiko mai inoke mbula vinaka Vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavi ni koa. Ertole itiko ena vano mbatambatau wambota vekemdo mai Serne, New Zealand indo sana wakila talitunga na mbatambatai na ngonongo. Mbula vinaka rokobatu salailangi. Vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavi ni koa wakanuni vinaka tiko yani. Wakatanga kina vi marama na ita. Mbula vinaka di lady di. Ni se tiko mbeka ina city. Wakanuni vinaka tiko yani vekemdo. Senga talani ngole da vitikina wini kasi onda muni. Mbula vinaka ni dhola vina wakatala kina ve Messi te dhama reika ni mbula vinaka na sema tiko mai ne kavi ni kua wakatala kina ve STK vinaka wakalivu na sema tiko mai STK ili tai vinaka ni mbula vinaka ni sema tiko mbeka mai ve mbula Lena thank you for tuning in. Hope you're enjoying the show. Hope you're enjoying the Fijian music. Mbula vinaka Penny Sokini, Simeli Mbola, Jimmy Matanatambu. Vinaka wakalevu na sema tiko mai ena kavi ni kua. Kauna vya wakambula talitungani vikimuni na waka ulori tiko. Ni sasanga tiko mbeka i vale. Sema tinga mai kina Radio Mbulando vata.
Maina I tuva Tola te ngalu Poliena vosota Peko tangi o te tale Mena rongoda Na poso malua Ningauna era vapa Weiko ongori Sayu sukuni no musala Meva kani sama tua Na bitu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya nongu Nekemu mito toka Nimegani kede kodongata ovaluta Nimegani kede kodongata ovaluta Kosa maira nandi Ninomu isoli Kovukaya sangu Naruma rauboli Iundolo mani Kakeden daru rawata Melutiku nga Otamanga Dedere sara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si wata na ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe koula Maitusia nongu lula Si wata na ya longu Nekemu mito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula
tunakani tamurewa honi chuakia bataho ebinada kenga homo bisia bahila kwani ndereia ho gosia motore viauta kiniare Onamburani andraena babuni amboto mona lengua taleke Osia motore Viauta kiniore Oikona edolanjina itamu sambe kwa molayan rambongike Ai, ke mendo bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na namundo kobati. Sa lemo na ke mendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na ke naurnibondo ke nambele. Pai, karek. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Dau kusamai. Dau mai woli na Maolimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talangan na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda pabina kana itau kei anda samai bungi tiga-tiga na bunuh lewo go. Kau wala mai wangande, so samai bungi tiga-tiga tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na pangaleo fo. Katiko talangan na ilawe maruroi. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company dondongan do somo na claim. En na loma ni rosa nga bulu kapane aua. Kesama ni ata na lenga. Kisang oti karuan na ambak. Siko mo na website katong gori si Textby. Kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima. En na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima maniono kina vitu ene kabuni bugululu be kemudawe California. Be mamani ruane kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Ito binungo tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko endo naka.
Mea dhava ni gele taura na hepatitis B test na madhau sau. O sama ni lidhula ni tataro ni hepatitis B. Karatua sana tangu makikina na neto matubabali mana matirero bakyo. Sa kambi bikina manila indike bika taura na hepatitis B test. Litartar mai kina telefoni 527 ono bituba 5883 sa sikovana www.sfhetbfree.org na kena itukutuku matalilai. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Steve Makambo ya na radio Mbulando Vata vi vakamaro tektukani vikenda na kavini vakarombukan dindai ni samai
Sivitangana 5 na miniti wakanui ni vinaka tikuani, wakanui ni vinaka ni rongo vinaka tikuani na mbio liba ni radio ambulando avata sivinga na vanoa ni siama tiku mai kina, wakambimbi veke mdona siama tiku ngori mai na itete, mai wale levu vinaka wakalevu na siama tiku mai na kavi ni kua, singa levu tiku ni wakarawai, yendina sara wakarawai taki tiku irna ngone na vuku ni singa tambu ni ngone ni mataka, wakanui ni vinaka tikuani kina, vikiam ni na biasa buru-buru tali so bak nuni binaga tali tungani na buku ni bitabi so ngarabi tiko na kabi ni kua ko atuko ni tiko ani go indo na madha mbimbi tiko Amerika li besar ni tuku roni kaya baka dirloloma baka ndoma mbula beba kurumbu itaki mai rongo di tiko na madha go ndua na Vitarongia mai wakai durtiko en okelaninda sa saraba ke ditiko mai weekenda nando wakamuri tiko mai tuku en ave singa nei rongo en ave singa se mani roniukai se mani wata davanga se mani channel davanga ni avakarongo tiko kina en na madongo ni rongo da ke ditiko na tornado se na dubulada ka rabakila mai Mississippi en singa tambu na madha saoti rabakila tiko mai ana kena revu na moni tu city ya dava tiku mengoia sa namba undua na ngona balabu na tura tiko mengai baka tau doko takitali na non rambulai yo o mani baka rongo da tiko baka muri tiko na tuk konga yanda sa matintina na loloma koya e sambimbi tiko mandanga kina weekenda se manibi ngana bono inda tikina menda baka bini bina kataka tiko na veka ke de sara enda baka longa tiki na vesingai ngai tuko na inda na turanga baka tarongi tiko koya nda na news channel kaya tuko no koe ni waka samataka ndagire no bango koe na nona kato saranga ndua ngana kato e kota wabu ki tiko ko bambuta na ke na itamba mbeka e sa na waka ngataki tumbeka na liusar na batabata ni waka rongo news na batabata ni rongo and visi burubura me waka rita ke tiko se waka takila tiko ni vika waka loloma era la kuduruma mai Mississippi na buku ni dulado ya ya ngai waka tarongi tiko ko ngai tu no ko na ka kidango e waka binwina ka takmandanga ko ni mbula tono koe, all these things are materialistic. Unge waka samata keisai, liuna ngona da sa nanon tambula sartunga o kianda ya, santa sanga tunga me kila e roniu kai na iau mbeaka na iau waka vura. And sa sanga takatu e waka me kautatu na nonda waka sa, ma nonda waka nananu na visinga, na nonda sa sanga takatu na iau waka vura. When really nakaindundo ng baka menda nando baka binibina katakitiko menda turtiko baka bimbi na nonda bula sen na roniukana nonda yau baka yaloy na dava saramanda enda sada kavitiko me roninda baka sinaita tiko kina na nonda yau baka yalo sen na nonda bula roniukana nonda bula baka yalo na madango ko ya na tornado ya the maisania o te ana bi bana banai virto na ngone karto virto na lewe ono karto mai wakalenga itu kana non retombula na buku ngani bi bana banai wakasamataka na me adova tiko mai ngo sandona ra urusanga bulu kadhiwa tiko na mass shooting se na bi bana banai ka mai ava sartinga kina na mate me va ya me ramate waka yo tiko na leo ni vanua re leo vida tiko na leo ni vanua e na doanga na ngona induanga e ronuka e sinki lai tu wakatani tumbeka na nona tu wakini wakasama ka tandare tonga ki ana dakdak ni te boroi dona nra rusanga bulu kadhiwa me adova tiko mai na beba na manai kange me adonga na madango e ana me sa adova tiko kina waksam taxengi tolunga na bulango 129 mass shooting and then bakitungango ronondolu rusanga bulu katolu Amerika nandua ngana banua koa e sambau wakando mambula ninda wakasa mataka ndona tamani wili levo ya ngai tuko ni vitu sanga buluka vitu na pasende ni beba na banai kama ya viti kongo oira boli sartinga non randakai relax saranga yani baka binaka ralaki boli non randakai
ando tala vital noa ando tala vital noa balawuro ninda kaya vital noa tito besar no ulutanga ya ko ngana kawa via wasetunga ya vakambimbi tingo ninda vaka nama tatiko kinando tale na moni madhawa vaka moni madhawa tiko ngo baleta ni sa mai dhava tiko ngo indo tala na bula tiko na bula e pereli na singa ni matinda vaka nama tatiko kina singa tambu ni ngone ni mataka vikimdo na songo ni lotu esele wakununi vinaka tiko yani konga ya au e votu saramibia o na kaya tuku na turanga ya na ngone vakatarungi tiko kina na ndua na news channel ni na kakethe ngombaleta ni na kakethe ngele au kethe ngai tuku no kaya au wakamini vinaka taka na nongombula. All these things are materialistic. Koia, naroni na wakabure wakasama tu weekenda na visinga, wakabimbi weekenda na sandau nondambula tongana takataka, bolingo, me levungo, me kila, na ia wakaburuburai. Me kanida vai. Eroni nduanga na singa, eroni nduanga na mbongi, langa mai kama, se na bulan da sambula tu kina nangonongo sa wakando mambula tu na itu wakin bulan da sang tu ni kilani kuwa to se vital no tiko bango de kilana singini mataka kilanga na dau ni lewa wakano ni venaka tiko yani sa sivitonga na 5 na tini kavana miniti ni nando na moni madha venaka vekenda na moni madhango sretikam ni na mbongi ni kuwa boe okila bo tiko mbeka 8 na miniti me dio na kaloko ni se amatiko mai kina radio bulan do vata dana wakamurete kena dana saravati kena na to geto na nonda dhorovo nerto na sota tiko kina timi ni Canada o tia ni sa la kivole ka toka na rua boe rua sanga bula ka tolu na miniti me na rua na kaloko na mbongi levu ni kua mataka daki ni mataka goa ni tongo ni tunga California erto na sota tiko kina timi ni Argentina seama tunga mai kina radio mbulando vata ninda na mai live tali tunga da na saraba bata tiko na gito ya bula vinaka obi wase langi vinaka wakalevu na seama tiko mai na kavi ni kua wakatala kina vi Solomon ni turanga mai muri ke kimundo ke de sarra mai na Zion Shopping Center don bula vinaka au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi na kavi ni kua singile ni kua ve kimundo mai nonda wakambula tali tingani ve karua a tetha wa ningolon don bula vinaka mai Sacramento wakatala kina ve sese ni ali viraki bula vinaka sista sandende au ni taka ni bula vinaka tiko bula vinaka te vita vermbasanga vinaka wakalevu na sema tiko mai viti na kavi ni kua sengatala ni ngola viti na Rokobatu Salailangi. Venaka wakalevu na sema tiko mai na itei mai ndelai vale levu. Mai suwa vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua ke kimdo ke de sarra na sema tiko ngori mai na city levu e San Francisco. Wakanuni vinaka tiko na buku ni vili niu wakaidori tiko na kavi ni kua sivitonga na 5 na tinika ono na miniti.
Gona Rongo Manuvali Songo, Nei Mao Limat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Matainga ni tukutuku, adharau tiku mai, membeleta nei rongo mai wali songo e neka vini kua, waka rau tiku kena o irake Oti mai na Andi Thakambau School e na nonra waka marau takatiko ni mataka nei ka vitu sangavulu ka lima ni ambaki ni Kornivuli. 75 Diamond Jubilee hoi ani mataka waka idhuritiko and Embassy Suites by Hilton, Donan Rau Capitol Avenue, Sacramento. Ka teko butiko na songo e na lima na kaloko ne kawi ke na tini ka rua na kaloko e na bongi lewu. Na teko butiko na lima na cocktail kia na i tukutuku matela lai, o ke la niu ni sana ke la tiko vikium ni na sa ke la tiko ni sana vavaro tiko, e na vuku ni songongo, waka nuni vina ka tiko ani vikium ni. Ia, vikium ni na sege rongo adhan bek ngango, se ni se loma rua tiko. It's a good thing to go. Nangoleani, baleta ni sa funga weekenda, santa thaka tunga sa libu tunga no vili niu. Then, do meka nangon binakango, me nangoleani kina, dala kingan den, dali kana, wambuta, do talambek ngana kena mata butu kai wakai bua. Kana wakai dhuritiko na bongi ni kua, na tikitin donan rau, $5.50. Na isulu-sulu, formal diamond white with sparkles of gold. Ando waka madhala takatika ni o tupe, na imbali ni diamond white with sparkles of gold, Ia, na kena i tukutuku matela lai, rau talangani o ninge vetartareani ke vani mbiu mai wai, na presidente ni songo ni bulioti, ke Anissa Billings, na doni lavo, sinaruto treasurer, wakatala kina viva Siti Ritova, Madam Chair, non rito na bantaliboni e sa nambiu talitungayani na tikinduango kama sambiu otiani na Radio Mbulando bata Facebook page na otingo o na gaimbiu tataleani bikiom ni oni sa na gaibia lako kina senga tikumbiaka ni dona bano ni na ngandi kini mataka dona bano binakango ni ngoleani kina tukutuku kataraba bisure tiraramba tiko nga se vole butiko na ngona Pole butiko na ngona na wuku nga ni Honor Foundation Seafood Banquet wakai dhuritiko na bula saranga katumai. Ni mataka na teka buki na vulo e pereli na vulo mei, Na vulo mei na wakai dhuritiki na ngona ka tini ka tolu ni singa ni vulo mei. Teka butiko na rua na kaloka na singa liwa rua ki na vitu. Honor Foundation Seafood Banquet e na wakai dhuritiko e na Dhiwa, Ross Valley Drive, San Rafael. E na buku nga ni sasanga, me baleta tiu nga na nonrandau wakaiaya ni buli taki na ngone buli mai na tini kanto na korni buli ane sana wakaturanga kandavu ka ukila ni sa tiko talanga ni tuba me nangai rau ni na wakaramba i libu taki talitunga ni na bibuke ke na bi korni buli tali so na bi asana tali so. Ia, na kena i tukutuku matela lai, na kena maitala no taki na veka e sa wakai dhuritiko, na bibuke sa wakai dhuritiko, na veka e sa laki maro takatiko, na ngone, ninge nana maki mai kina koea, na binakamu ni na ngole ani kina, e rato na wakai tabitiko kina o lepa ni buni turanga, sera mai angiri ke ana sa koroita mana, rato na wakamadhala takatiko na ilako ni veka Kete Sara e na buku ni sasanga ni Honor Foundation oia e na ika tini katol ni singa ni walo mei mai na rua na kaloka na singa liwu kina vitu na kaloka na kawi ko ngaya sa kilatinga sa rongo tinga Honor Foundation Seafood Banquet sa rauni ni na thaka tiko kia na dhawa soti oni na rauni na laki wakai kawi kina donan raunan dola na idhuru ke wakai senga ni oni na yadharoyani na vuku ni oso wakathaka se sombeka na lenga tumbo koso senga na lenga e rawa ni oni na dhau tinga yani kina sasanga yangongo leo sara na iwaliwali ni wako ilawa na ngonongo na Venmo na Zelle na Cash App wakatang kina na PayPal sen wakatalanga na Messenger na Facebook Messenger ya talanga ronyo ni na wako ilaba yani kina bero na lewe rua anasa koroita mana ke ndithimba mbola mbiu nandro namba ni telefoni esa mbiu talitunga ni na tikindua na tangani vevongo sen Radio Mbulando bata Facebook page o te ni tukutuku e na irongo mai bal ni songo e na kabini kua me bakai vitoko ni tiko kina na maoli mat me baleta tiko nga na singa ke te lewu
Vesura tira ramba, ke wakau ni semberni ngole ani Hawaii, ngono vinaka ngo, monina ngole ani kine Hawaii. Tavana yanga ninda sabimbi mo nonda bano, ndala kumi Amerika, sanda me tunga Amerika, dhaka tunga, e ndondono menda. Domanda na kena break, tools down, nanamaki, vavarau tiko monina ngole ani ndala kisota na singa ke televu, nina waka idori tiko mai laie, mai Hawaii. Waka rawai na ikarua ni singa ni volo September. Se vole butona ngona, se rawa ni dhaka take ni ngoa na idurdur na ibondo ni wangabuka na kena lakisomi na hotela ndasa lakubaya laksaranga as a vacation, as a holiday mendali pakasaranga na sarvanuai, why not? Somi na hotela laki maru taka ngande na vanuto toka ngo Hawaii ya en baka iduritiko en ikarua ni singa ni vula September semberta lindo na kena mataila lai mbiu mai en ngone na mbiu mai kina sana mai baka sawi talitunga yani na binaka menda sana baka roi tigo matanga ni kina ngo me baka ni se vole vuna ngaunai karua ni singa ni vula September mai lai Hawaii. Songo dava ndo lewe na tiko, se ondo se kaimbudina tiko mbeka. Okay, la ni sanga nindo ni songo mbudini walitunga just for the sake of it, E na tiko na kia na usutu, ni kia na mbudini tiko endo na songo, tiko mbeka endo na nomondo la lawa, na sasanga, nomondo ituba, ndo bako tamai, sema ni songo ni buliwoti, songo ni lotu, se nomondo songo nga, va asa, ndo mbeka na kando sasanga takitiko, go endo na ngoni sala, eroni na bibu ke kena na radio mbulando vata, ke na maoli mat, na kena mai wakatete tukani na kena i tukutuku, rautalangani o ni ngole mai, ni mai inda mai vitala noa, na wata watongoa na radio mbulando vata, ke wakao ni wina kata muni na mai waka madhala taka, na nomundo sasanga ni songo, se mani songo dhavanga. Radio mbulando vata ni vitartar mai, unabuninda kua, and messenger, sandombi talitunga nunga na bintaliwoni, se vi tupe, Pax Mails na novo, oyana na messenger, na Facebook page, wakatela kino vitali matikimbau, ke wakaindrindre na nomni vitartar, mai vikirao ni vitartar vitalei, karawa ni tona mi vital noa ni kina, na kena wakatiti tiko ni tukutuku ni namundu sasanga, na radio mbulando vata. Da wakabini vinaka tiko kina maoli mat, na rito vito koni, rito tiko boli mai Santa Rosa, vikimdo mai Santa Rosa, do semberni lako na maoli mat, kena ngonongo mundo ngolea ni na maoli mat, do lisar sara, do vito koni taka na bisinisi ni toke, erto mai vito koni tiko, na kena do mai kade waki tiko yani na vito tuku iso, na ronga mai valni songo, na radio mbulando vata San Francisco, me koti kanda vata mai. So, may sibitong na 5 and rua sanga vuluka vito na miniti. Nai rongo, may nabali songo ne maolimat, and a radio mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Kena sera kataravang gono via wakambula tiko kina ve mbui salaka tianda umbula vinaka na sema tiko mai Santa Rosa wakatila kina ve mali muiri mesa dombula vinaka mai nasawana mai mbua isa wakanuni vinaka tuyani vikimto mai mbua vada vatunan raki mai sanangori wakanuni vinaka talitungani ve Solomon turanga mai muri ke kimdo ke sara na sema tiko mai na Zion Shopping Center mai tabua senga talangani ndo ngwela da vitiko na serengo vikimdo ke sara na sema tiko mai tonga dombula vinaka obi wase langi karua te da winingolo bakunduni vinaka tikani vikimdo mai Sacramento ne kavini ko vambota sana rere vavara usar tongango karuangu menangoleani na songo ni andi vakombau ni mataka ni bula vinaka bakunduni vinaka vikim ni kede sarana vaka rotigo kina songo ni mataka.
Bula vinaka tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula vinaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele itaka kina endona nito pakataka kana lailai. Meu leu kutaka pakatotolo, ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Binakasaraman da kilatiko. Maulimad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 Vitutolu 5 ene kena itugutugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu ve kemudawe California. Veima mani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando umbulu binaka. Dosan gay toki mai? Endo binaka tu bangara? Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Sa totokan dino, Pennsylvania. May pakatumuli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stondo bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liubori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai vokaboleka ka voka sebutaka na buana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatan. Sangay lebu saranga na ngona, kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na Nondato Boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemuni mai Pennsylvania, kena vebu no boleh kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomoni ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomondo boli-boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa urua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Ana radio mbulando watar to mai kota tiko yani wakayawana non to wakana nanu ene kavi ni wakarumbu kandindai na kambu ni ndale kande and kavi ni singa ni oti tiko ni singa ni vulamachi katulsanga vulkandua ni singa ni vulamachi wakanuni bena katikani bikamnina sama tiko mai ne kavi ni kua ke wakasengi matini ngona ningai kunia kina na watawatongo sena nonda wasini ngona watongo ni mbula benaka ke ritunga ke wakani singa sama bo mai doanga na like doana share ke wakai rautal nganyo ningai murike to mai na Instagram sena YouTube do makasara benaka na sama tiko mai usret kamni and bongi ni kua live tiko ani kina na radio mbulando wata and nonrito sota tiko na Dhorobo and na Hong Kong Sevens yani botoka walu na miniti me dio na kaloko and mbongi ni kua sama tinga mai ngona ni tongo na California sama tinga mai kina radio mbulando wata bakatela kina na rtonangito tika mateni non rtongito rtonangito tiko rtona sota tiko kina timi ni Canada otia ni boe rosanga bulu katolu na miniti me rona kaloko and mbongi lebu mataka ni mataka and tona sota tiko kena timi ni Argentina. Ninge sama tinga mai kena radio mbulando wata live tiko ni kena menda na maro taka wata tiko da mai toko ni rato tiko na non da Dhorobo and kavi ni kua. Sa watongo e tinika 5 na miniti me ona na kaloko na sere katarawa ngona via wakambula tiko kena vi kimdo ke de sara na sema tiko mai and kavi ni kua mbula vinaka ate lewa tu vinaka na sema tiko mai pango American Samoa wakatala kena vi sera Raivalita ke Rosalia Kendra nimbula vinaka Rosalia wakanuni vinaka talitunga en wikimni and kavi ni kua senga talani ndongela dhavitikina na sema tiko mai Newark mbula vinaka ve Chandra ke nona sister Pela wakanuni vinaka tika en wikimdo wakatala kina nongu favorite naita mbula vinaka Lazarus Tokelangi wakambula talitunga ni ve Yvette mai Yvette New Kapu vinaka wakalevu na sema tiko mai where you tuning in from Yvette nimbula vinaka wakambula talitingani ve Chuta Vunda vinaka wakalevu na sema tiko mai na valnimbula levu mai lo toka and a paying ward na numitunga kendo ira na nasi na vuni wai ve komunike de sarna dauni venga ravi senga talani ngole da vitikena leoni koro mai saru lo toka waka bimbi tiko ve Pepsi ke Tonga mai e Santa Rosa. Vinaka wakalevu na sema tiko mai Chuta wakanuni vinaka tiko yani ane kavi ni kua. Senga talani ngole da vitikena Solomon i turanga mai muri ndo mbula vinaka. Wakanuni vinaka tiko yani ve Hitesh Tavioka ke Karitoa. Na Zion. Saya yawana edha mundo. Na Zion Shopping Center mai Tavua. Mbameti Angona sa lako tungango. Vikimdona wabu kitu mai na sana wakatavua kendo karamadha ndo laka yani na Zion Shopping Center ndo tukona ni ndole tukona nga ni sa sulienda be wakandonu ina radio mbulando wata ndole ready toranga ba meti bula vinaka Drew Grace vinaka wakalewa na sema tiko mai ngona head girl mai na Gading na lot walu Gading Road mai Haywood bula vinaka wakanuni vinaka tikani vikimdona kena ngone lewa bula vinaka Lucy Maggie Kata ke Sevuloni wakatala kina ve mbui ke kimdona vitamani na Fong vinaka wakalewa na sema tiko mai na kavi ni kua senga talani ngole da vitikina o kimdona sema tiko ngori mai Santa Rosa mbula vinaka mbui Salakatia wakambula talitingani oi mbula vinaka Yvette i California ive vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatala kina ve Ben Ratumbola mbula vinaka Ben mai Melbourne vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua senga talani ngule da vitiko and Serango Junior nga mbai batu yawana idha muni
Junior ngamba i watu, se matiko mai lami mai ngawia. E ne kawini kua, kona vea wakambula talitunga, ve kiomini kia sara, na wako loritiko se mani tolingo ni saladawa ni didi tukina, wako loritukina ne kawini kua, e na singalevu ni kua, mataka ni kua, se mbongi levu ni kua, ve kiomundo mai Ingilandi. Don bula vinaka ke lili vai, ke kiomundo kia sara, no na leo ni matumu wale, wakanuni vinaka tiko yani.
Nanda viti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ke mundo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni bakaromboka ke mundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda batama Ndravana veibuke ena kena somi na nomu libo seneges ke taurani buku iko girita mai na empower ena
ono rua ono saiba dua liwa ono. Ai, kemo do bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomo do kovati. Sa lemo ne kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai woli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulan do Vata, Mekauti Kenda Vata Mai. Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Além de navegar, mondaru, mas só tabata. Awasenga ni tanra, nina yato mendua na buana. Sereki mai sengante meruana madawa maitabuki na utoku enai tobo ninondaru daulasa ena sona ngauna ikondau nande mai au tambe mai au gai treani mai tabuki na utoku enai tobo ninondaru biwali laki modelu tukoto mai nongu tunga na vile dayaki Nimbula vinaka uni taka ni tosa vinaka tiko na nomini maro taka tiko na kavini wakarombu kandendai ve kenda to Amerika wakatala kina ve kimdo mai viti singa levu tiko ni wakarawai wakanuni vinaka na buku ni wakarau kena singa tampu ni ngone ni mataka wambuta sarare varo tumbak ngona nonra sulu bula vini bula erdo rere vinaka ndina na ngone ya wakanuni vinaka tiko ni lutu tiko ni tavi davanga lutu tiko ni dhakonaki wakarau tiko wakarau talitunga
tunga ki na dua tale na moni madha venaka na moni madha ngo na ve sera ke de sara vakatangita ki tukani na kavini kua vakatala kina na nana makitiko kina sarangito na nonretongito na nonda dorbo na mbongi ni kua rto na ngito tiko vakarua ka usureti ki mnimo ni sema tunga mai kina radio mbulando bata na live tali tunga ni kina anda na vakamure tiko na nonreto na sota tiko ke na timi ni Canada ni voe walu na miniti me dio na kaloko e na mbongi ni kua na ngone California sa na Pacific Standard Time ka wakatalanga kina na matakalila ni matak sa na mbongi levo ni kua watoke rusanga vulka tol na miniti me rua na kaloko and then saraba tiko kina na nonreto na sota tiko kena timi ni Argentina na mbongi ni kua ni sema tiko nga mai kena radio mbulando bata ke bakao nindo bakamure tiko na nito Facebook page o ni na reida tiko na noa wambito tiko ya ni soni tamba ka baleta tiko na indua na wuli ka ke mami lako kina artumbito pata tiko na wuli ngo na Federal Trades Commission o ambito tiko yani na kene kau ni itamba iso ambito tiko yani na noa se dava sarmanda na FTC yang ambia kabekenda na ito case senga na FTC Federal Trades Commission. Au rede tiko yani na FTC na matiningo no rede tiko kina lako tenga may nungo vakasama na Fiji Trades Commission dona kavaya na FTC Amerika na Federal Trades Commission. Gona tambana kando yan rava wana nova binaka na vika kede sarna bem bisinisi kede. Sengwalangani bisinisi kenda mandanga na roni kana tomatayan dua ke baka endua e baka idor tiko endua na ibala tau kili beka sen baka bimbitingo na butako senga ni salovat senga ni muretiko na lawa gorto na songo kartondo yan raba binaka tiko na beka kede sarva yana nondo vito se aki na ken tosa tiko na bisinisi le levu na bisinisi lalai erto yan raba na Federal Trades Commission katalanga binaka kina o ya ni rawa ninda kamanda ke bakao ni na noma nindo na bisinisi e senga tiko ni ndondono na nonreto baka didin bisinisi e sombeka na kai baka iduri tiko baka mbuto mbeka e rawa ni oni nangiriani betartarani kerto ya na Federal Trades Commission moni na betartarani ni report takayani na dhavo ni na noma ni baka iduri tiko senga ni ndondono Dona kai vital no takitiko waka levo ka ke mamilaki waka itawi kina na noa ka o dona kai au maro takitiko ni na dona singa na mai waka idortiko na bi waka raramataki vi kenda na itoke imbaleta ni sa kuneitiko ni o kenda mai na wasa Pasifika. Sema langa ni wasa Pasifika. Ngoe roka talitunga ki na uira mai na bi matanitu waka Asia Asian Pacific countries. Da ngole mai kanda samai sasangam bulai na vanuli bungo Amerika elevo bekenda and the senda ngole mai Tonga, Samoa, Viti se oiran talanga na ngole mai China ke na be matanitu taliso retiko talanga kina so mai Taiwan tiko talanga bakalevo ira mai na Philippines kanda sa ngole mai e toto bata kede to na be kanda mai lako ruma o bambota ni o kenda toto kalonga ta bakalevo baleta ni to wuli mai Viti to kelatiko na bosa babalangi kila compulsory ninda livuli and na vuli da tinga na bosa babalangi to bostonga babalangi e kornivuli karawa kina ninda lako mai na matani tu levo bango raro kina na nanda to mai rawata nambula Veira na ngole mai na be matani tu ka senga soti ni bakambimbi takikina na nonrabulida na bosa babalangi o irango dina ni ramatani tu levo sara mai beviti i rangole mai ninda ngole mai na bonoli bungo Amerika dona kana ndrendre ra lako durumo ira o kilani bungo bekanda to salaka mai to samiti kongo Amerika to senga soti ni to baka me to baka rambai libu takana nondo to rai me to rei dayani na dafa mander to lago do rumati korto mai Asia karangole mai se orto na mai na Philippines rangole mai sara mai baka tiko Amerika se na bibo no so me baka mai Tibet mai Nepal rangole mai da mander lago do rumoira when in reality e toto vata ke de sartingana vi kainda lako de ruma sonango na oira nandrendre lako de ruma e levu dake mai nandrendre and lako de ruma kenda na itoke se kenda mai viti baleta ngono ya kenda and vuli da mai na bosa vaka babalangi ya dona ka e mai low rating go baka levu
kuni mai ni ngai uti mai nangona ni COVID, waka me tiko mai na COVID, me adhawa tiko mingo, e ana buna e sa laku mai kina na tambanongo se ni songo na FTC, me mai be wakarara mataki saranga be kenda na ngole mai ene be matini tutani, da sa me wakai tiko e Amerika, da sa me sasanga mbuleke, baleta ni lewu na kai, da laku turuma lewu na wakai rau na nonda lawakitaki, rau na nonda mbuta kodhi, mai be ira na rambiaka ni kai ira na tamata ka mbuta tunga na nonda e wakarau, dua ya, se ira na ndombu tako, do talio ya, gai na kai waka ndomo mbula talitunga kina, se o rauni kai wakaloloma talitunga kina ni sona kamba, ni sona bisinisi, era diditiko, era register, ni rambisinisi, klara muria mai na salandondonu, ena nonra laki register as a business, ia, o tia, ena dona bono ilomea, sange mi waka iduritiko kina na itobo tau kilikili, sena butako, ka ndamai tādhuri tuki no kianda ke wakainda senga ni kilawi naka na lawai, ni wanua livungo Amerika. E andona ka e kuni tiko wakalewu, e atalanga na wuna ka sa wakame andra mai kina na tambanongo na Federal Trades Commission ka sa nanumi kina, me sarto ngole mai ki we kenda na minorities, we kenda na senge ngole mai, da senge mai sasanga mbula tiko ngo Amerika, me da sa mai wakarara mataki, me da waka iarangi taki talenga e na kilaka, me rawa ninda na yandra rawi tiko kina, me rawa ninda na kila tiko kina, o Kongo e ndina tiko seseanga. E ndondonu tiko na wanu e muri tiko mai o Kongo seseanga, na bisinisi ongo seseanga. Dona ka e vital no taki wakalewu e na noa, ka o maro wakalewu ni na ngo e ndona vital noa e na mai tomani tiko ngā. E senga ni vital no taki ngā wandua sa koia, sertona mai wakaitawi ngā wakandua na tambana mai na FTC sa koe sartunga senga. Teka wu taki tiko ngo na vital noa kana mai wakaidhuri tiko yani, e na radio mbulandua wata na we wakarara mataki, e na we kai so karawa ni ndayandre en rawi tiko kina. O kila ni vunga we kiomunio ni sana kilawi naka talitingau ni lako dhuruma i sona ka baleta na wuna o kuta thaki miki nango, bale ni ukila ni sona nongo clients e rangaindo ngiri mai, se so ke mami veital noa, me waru dhaka na nonra insurance policy, sa rangaindo tukuna mai, na nongo mbange e songo, ertu songota na mbange, baleta ni ngongongo endo ni labo lewu e alikina, se mbuta kodhikina, na ka ukila ni vital nota ki wakalewu ne adho, baleta ni sonangona e rando we tartar mai so. Matai na wakawekilai te ki ramanda mai, menda wekilai wakasana tostiga na vitala noa, me sa e adho sarangando na wanua waka o ira kenda wata ki kenda sana numa sarangani on rosa wikilai sa tiko na we wakambauti. O tia sangai laka mai wakamalu na kerekere, e son beka na ulumbale, se son na itala noa beka indo tukuni mai, waka me nagai mai wakawuna tu na nomu, kila ndo na kana nomu na lomani koia, se na ona rawai kina, wako tendoni lavo, se osoliana nomu bank account, nomu namba ni bank account, ko sarangaya e rau na nonra tatarumi kina nonda bank account, mera tora na i lavo. E ndona ka e rauninda na wakawinubina ka tiko kina na ngonongo, ni uirna mbange talanga, e sasenga ni wakarara taka kewaka, and I know we sa ndaroni na wakandina taka kevengo so nango nandange livainga taka vango nonda card, nonda debit card, sa sinirawa. O iko nga wakainga taka tiko sanga tiko mosuma indona ka, sa sinirawa. Balatea na mbange, waka the system is structured in such a way, ni na rida nga vango, indua tani o Kongo, na transaction ko, indua sa sanga mingo, senga ni toto wata kina kai ndo dhakawa koe na visinga, se na vi madhau, ia rato block taka na nomo debit card, sa mani tako sobi sarangai kiana sangai me tarai mai ni lawe na nomo account, We've got to be grateful for that. Andona ka vindana wakawinwina ka tiku kina, ni sa wā tiku mai ia nambangi mleta e tango mai ki kianda talitunga. But ia indona ngoni sala ka kuni waka lewu ni lewu e rambuta ko di kina, lewu e rasa mai waka loloma ta ki saranga kina, ni rasenga ni andre en rabi tiku rasenga tiku ni kila na dhawa
se o kongo o rauni wakambauti koe o sulia kina na nongo bank account number ndua ia ndua talanga na kai kuni wakalevu ni ndarawai kina wakalevu o ia na investment lako mai sona investment ka wakaingataki kina wakalevu na Facebook, wakaingataki kina wakalevu na do tale na app na, is it WhatsApp? Kona WhatsApp, levu na wei tala noa e lako mikina, levu e rando market e taka mai, na wei business e so, se na investment e so, mendali maruru e lawa i ke. Kowai ana matangali social media platforms vao ia, se na kani wei tala noa vao ia, na matangali wata vao ia, e kunei ni rawaka inga taka sa rawaka levu i rando tako, kongonea sa Andrew Mekina to sa Andrew Mekina na tambanongo na FTC, me anda sana mai wakarara matekikina me rawan in the tango maki rawan in the andre rabitiko kina o kenda ka rawan yu kenda mo de mboko tu e no vungana ngona levu na kanda sinkila se sombe ka kenda maleta ninda winakata menda maruri labo e ndo tale na kena ngoni sala tali maruri labo menda kunibita na bange nda bita na sona investment companies investment accounts se na cryptocurrency kona kava ya e levu sara era sambuta ko dikena kar sa vakailia kena e undolu na nonre labo ya na buna ka marota kena ni na mai vakaiduriti kuna vitala noa ertona mai be vakarara mata kitiko ni kena and radio mbulando bata na FTC se na Federal Trades Commission ya o vitu kuna talango ndina ni gorto ngarabanga serto yanrabanga na bonoli bongo Amerika gotala e lako durumena semania se burubura davanga inda tukina baleta ni irando botako so easy to get to everybody globally baleta ni ndakelato na Facebook na WhatsApp e wakayanga taki burubura todoko era samboli wa kamandanga kino irame viti o waka samataki tinga na vida nambak saw tindo lak mai na taro e una o kango ko ndongo email me biao tono koe ni dona umai labo levo in dua sa mate dona umai labo levo e tiko vi koenge vi waseaka o koenge vi kila tiko se rauni na wase mai wakadava vi o nei labo o iau me wako tanga ningo bele insure kina nei labo koe na wako tamai o koea ke na tax na kawa ia e rambe aka ni o da kawa si senga ia na kla roni ndaka e keni tukutuku ni babalangi red flag kua saranga ke baka senga ni o kilai dua senga ni robe kilai kua saranga na wako i labu kina io songa na kawia menda na yandra rabi tiko kina ka usureti ke muni moni nando nana makita litunga me kina sema tinga mai kina radio mbulando bata lebu sara na ulutanga vango mai na bitamba ne so karani na bibu ki tiko weekend kanda sami tiko na bano lebu ngo Amerika se burubura da vanga da sali sa sanga mbula tiko kina lebu sara na ka e rauni na bibu ki tiko weekend se vitanga na ono na tini ka 5 na miniti vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ndina to dhoko mbula vinaka mai tau Steve Murphy ngona turanga ni ono lelai talenga sema tiko mai na kavini kua tali ni dona vanua me dana vangari labu kina nda we tartaranga ni kina Murphy money lending personal loan and kavini kua kena we singa samber mai ke ka ningan revenue labu ngona turanga mani na we tartaranga ni kina ove wakambula tiko na serka taravongo Steve Murphy mbula vinaka wakatala kina vi tema na sau vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua wakambula tiko vuai ndua tali na nongo favorite turanga ni ta Bilson Suai vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua mbula vinaka tupe wakanuni vinaka tiko yani vikimdo na turanga ni ono lilai wakatala kina vi tukiti mbula vinaka wakanuni vinaka tiko yani vikimdo na kavini kua senga talanga ni ngula da vitiko na serengo kalara sale lewa ni mbula vinaka kalara sema sara tiko mai ndelai nambua ene kavini kua wakanuni vinaka tiko yani mai delai nambua kerve wase tali tunga beira na mai na delani avu mai na waindo so levu mai mbua isa ndo mbula vinaka mai mbua wakanuni vinaka tiko yani vikimdo ene kavini kua senga talani ngole da vitiko na serengo netani manu apai mbula vinaka wakatalanga kina be kimdo ke de sara na sema tiko ngori mai
mai na Pelton Terrace, mai Niwaka. Rombula vinaka Chandra, ki Sister Pella, vinaka wakalevu na visi ko yani, ne kavini kua, sengtela ningule da vitiko na Serangoa, Yvette, New Kapu, bula vinaka Yvette, bula vinaka Ben, Ratumbola, vinaka wakalevu na sema tiko mai Malevani, ne kavini kua, wakanuni vinaka tiko yani ve Junior, nga mbai vatu, vinaka wakalevu na sema tiko mai, sengtela ningule da vitikina, Levadi, Manoa, venga na ni sema tiko mekina Levadi, ne kavini kua, au ni taka ni mbula vinaka tiko. Radio Mbula ndo vata no ni tokani una buninda kua, ni mbula vinaka. He wanna care about me.
Isando umbulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nituwe kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. E toka sarangay liugori, na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareang gona binakadina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa orua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga, esan dondi na marau kina boga vingilewo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula, ke mundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati wana ila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kam tuwa ka tapia? Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tupepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Wala binakatini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, nimbula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana laylay. No leu kutaka pakatotolo, nimber nirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Ongo na Radio Mulando Vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Do rock him under my tauro na lingangu mendaru sana bau busani ala ala
care. Say can me, say can me, say can me. Look down on my knee. Say can me, say can me, say can me. Look down on my knee. On the morning condena, nandondomo maroroya, na vekila itawa mundo, na marauni alongu. Say Kemney, say Kemney, no down on my knee. Say Kemney, say Kemney, say Kemney, no down on my knee. Say Kemney, no down on my knee. Say Kemney, no down on my Ogona Rongo Manuvali Songo, Neymar Olimat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Watiwatini wasiningo na ni Rongo Mevali Songo ene kavini koa dongan itukutuku beba kana numi tungani bekiomni na sem lama ruetiko beba kongeti tungani ngo ke vakani se lama ruetiko muni na lako kina Songo ni mataka sesenga Ningoleani ni laki maro takawata tiko kerto na vuli oti na andi da Kambao School na kabitu sanga vulu kalima ni ambaki ni wakana ni mitiko non rete ambaki bitu sanga vulu kalima na Kornibuli Diamond Jubilee na baka idhu ritiko ni mataka mai na 5 na kaloko na kawiki na tini karo na kaloko na mbongi lebu na baka idhu ritiko na Embassy Suites by Hilton Duana Ndrau Capitol Avenue Sacramento beauty ko yani na kena tikindua and radio mbulando vata ke baka ni simber tiko ni rida sengana lenga o tingo na game beauty tali tiko ni kinai baka tala kina non reto namba na baka lesi orto na leo ni committee karto venga rabitiko na kena titu baki na Songo ngoni mataka ke na kena itukutuku matela lai Vesureti nga ka Taraba, tukutuku ka Taraba na bukutingan dotal na vesureti may berito na Honor Foundation goa na non rito seafood banquet sa sanga tinga ni kumuni labo bikiam ni na simberti ko ni kila do na sa sanga rito ndo bakay dortiko na Honor Foundation USA goa na non rabakaya takitiko na ngoni buli na tinikan dua na Kornibuli may na sana o kandabo sa kabida tiko ni ambaki goa na non rito benga rabitiko ni bir na ngoni buli dua talengo na ambaki karto na may bosa tali tinga kina orto na turanga
karto sabing karabita litunga na ken laki be wase ki tiko na ya bir ke na ngoni buli na be kai so er bakarita kami nang gasti buli wir na bakali silisi en be korni buli ke de sara arto no mai bakai tavi tiko kino le pani buni turanga ser mai angire ke anasa koroita mana go na bakai dortiko ene katini ka tolo ni singa ni bula o me kana bakai dortiko ena Viwa Ross Valley Drive San Rafael tiko butiko ena ruana kaloka na singa levo kina vito na kaloka na mbongi dona ngona bena kango andala ki sota do bakai kabi bakai ngataka na sasal ni waituir do bakarota tiko mai na leoni committee me bakani bakatoka tiko ngona Honor Foundation Seafood Banquet keni tuku matela lai ninga vitartareani ki ana sakorita mana ke ndi dhimba mbolam biu dona ndrau nandola na isoni bakai kabi ke bakaoni na senga ni adhara mai kina senga na lenga lebuta ngoni sale rauni ni wakota mai kina na nomini dhau sena kani bebo ke kina sasanga yanga ngo na Zelle na Venmo na Cash Apps and Messenger Facebook payment keni tuku matela lai na game biuta litungani na tikindua ka tiko keve kina ke bakaoni asembera tiko ni reida na game biuta litungani kina o te otinga ni tukutuku ronga mai bal ni songo ene kavini kua Vesure tira ramba tiko, se au tiko na ngauna, lebu tiko na ngauna, dondono beka me tuko na lebu na ngauna ni waka rau, ke na songongo, da ngole ani dona ngono binaka ni ngande, ke na singa kei te lebu, kana waka idhori tiko mai lai e Hawaii. Nange waka idhori sar tiko na bulo September, na karua ni singa, wakarua ene karua ni singa ni bulo September, mai lai e Hawaii, ia ngana i tukutuku e se adhara mai na kena wakamatei la lai o wambauta na ngona erto sana taudhoko kina na wakawakarau erto na ngai wakota mai na kena matei la lai me na ngai me kadhi wakiani se na wakasawitikani na kena i tukutuku na i rongo mai wali ni songo me wakai vitoko ni tuku kina na Maoli Mat. Radio Mbulando bata. Sawa tunga rosa ngabula kawana miniti me vitu na kaloko na sera katarawa ngona be wakambula tiko kina. Weka mdrau na veotini na vuku ni namrongandi tiko ngori mai viti mbula vinaka President Lee ke Sister Lee wakanuni vinaka tikani vikimdo. Wakatala kina wana birthday boy Samson Lee wakambula talitingani vimbongi ono chona. Vinaka wakalevu na sema tiko maene kavini kua wakanuni vinaka talitinga chona verto kedhen na timini viti vikimni kedhen matapu wale karangoli tuani kartongoli tuani na lube muni na wati muni na ngani muni matataka tiko na nonda vanua viti ke na sota ni Hong Kong Sevens wakambula talitunga ni vikimni ke de sara na ngole talitunga ene ngole ni sarangito vikimni bekan de som bekar rangi vavaro tingo meragi bukan ni mataka wakanduni binaka talitunga ni vikimni ene kavini kua be wakambula talitunga vile vadi manoa ni mbula vinaka na sema tiko mai ene kavini kua sengatala ngule da bitikina o Steve Murphy bolo binaka bakununi binaka tiko yani na buku ni benga rabe bakaidur tiko dondonu beka moka na buku ni vili new bakaidur tiko na kavini kua bakununi binaka talitunga na buku ni waka rau kina ndua tale na moni madhawa na sarangito na bongi ni kua bikamdo mai viti na buku ni waka rau tiko kina singa tambu ni ngone na madhawa ngo na moni madhawa ngo Chena mahini bila yalike
E levo tuna vi matanggali life insurance e Amerika.
Kalebu talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kenda mawabina kana ito kay kanda sa may bungi tigo-tigo na buno lebubo. Kaya wala may bangande, so sa may bunga tigo-tigo tunde. O dami matutiko si Sen. Raw-raw sara na bunga leofo. Katigo talanga na ilawe maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim. En na loma ni rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambak. Siko mo na website ka tokogori si Textby kinabasi mo walu-walu-walua tolu-tolu-walu-lima en na kanay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemuda we California. We mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Yavalata deo nangai velata ene Radio Mbulando vata. Weita lono te kina na vika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi na puni wai. Prongoda na bana kaloka na vika vini tu city and na veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Kisando bula vinaka. Dusang gaito kimai? Endo benaka tu bangara? Iyo, nimbula binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bakato muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakakana wakabiti. Kito rongoda, nituwe kendo na stonda bulitaki kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yando kina chase ni gunengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatan. Sangay lebu sarangan ngona kareng gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli mo ilaloma. We kemuni mai Pennsylvania, kena vebu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni betobi se na tobi kwa na matini nada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikwentiko. Me bakani se nosoti ni kene bakatakele kila se symptoms bakabo kesambi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Na nonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka ve kemudo mai viti ena Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata Radio Mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
Era radio mbulan dua vata na itavi sera talangau ya samai dapat tiko kina na nonde wasi ni ngona vata. Ene kavi ni wakarombo kandendai ni savotongo 5 meniti me vitu na kaloko vinaka wakalevo na sema tiko mai. Au sera tiko mni na mai veto mali talitiko ena mbongi ni kua. Votoka e wambota voe rua na miniti, voe walu na miniti me dio na kaloko na nreto gito na nonda do robo me adava na ngono ya no monito kani go una buni da kua me dio na moni madha vinaka vikianda na moni madha ngo ni te wakadhiango takamanda. Iya
Radio Bulan 2 Vata me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wa yani.